Эгер сиз куруучу болсоңуз, Кыргызстанга эмне курмак элеңиз? Жооңузду жаза кетиңиз, а биз шаардыктардан сурап көрөбүз. Эгер мен куруучу болсом, жакшы архитектор болсом, завод, фабрика курмакмын. Диснейленд. Все. Манастын эстелин курмакмын. Чоң Волгоградтагы сатуу бар го, чоң бейч. Кылыч менен турган аябым ошого окшош эле чоң курмакмын. Азыркы да чоңураак. Дүйнөнүн 7 кереметин курмакмын эгерде курушчу болсом. Мен куруучу болсом, Кыргызстанга эмне жетишпейт. Спорт аянтчаларын курмакмын. Көп адам баткан чоң здание курмакмын. Көкбөрүндө чоң стадион жок. Мировой азыр футболдо стадион салынат да. Ошондой мировой Көкбөрүн стадион жок, ошондой стадион салмак. Музей, наверное, потому что у нас мало музея, да, в Кыргызстане, мне кажется. Вот. Если куруучу болсом, биринчи метро куйма курмакмын. Бул элдердин немесине ыңгайлуу болмок да, шарт түзүпчү. Мен эң чоң больница курмакмын. Болгондо да онкология боюнча больница. Хотела построить там школу, где будут там типа хорошие спортзалы и вот так далее. Но в школе просто так не совсем классно. Я бы хотела, чтобы там бассейн был, чтобы всем было удобно. Железных дорог много, да? Мировой брендтер болгон торговый центр ачып. Келечекте медресе куруш керек. Детский домдорду. Ну, санкурортный лечение балдар үчүн. Окуу жайларды башка региондорго курмакмын. Я заметил то, что в Америке есть здания прям очень с хорошим, с креативным дизайном. Вот я бы хотел, чтобы в Кыргызстане тоже были такие же здания. Мектептерде бала чакта детские сады. Шаар ичинде аябай пробка болуп атат. Ошону жоюу максатында метро курмак. Мындай күн ысыкта аябай автобустардан мындай чыдап болбой атат элдер ысыкчы. Ошого метро куруп ишte пробканы жоюп дегендей.